Ariya ni Nkurikiye subiza umupira imbere ugaruka kwa Kuka Prosper Terisho Tetasho yakomeye Sino Ashira ulimwengu akaba ahagurukije abafana bari hano benshi cyane b'ikipe ya Rayon Sports igitego cye cya 18 ubu akaba ari uyoboye kugeza ubu ngubu uyoboye ibitego byinshi amaze gutsinda ikindi gitego cyari urabona uburyo yabigejeje hariya igitego cyiza ukomoka mu gihugu cy'Uburundi akaba ari mu nyakabiga ya mbere ibarabara rya gatatu nimero ya gatatu akaba witwa Azam Rwanda ararenguye arafava Ange bera kinara penalty kipara Australia arasubara hariya ni penalty kurana mu kipara Sport kasi kosaria reba uburyo umupira utewe uyu musore Zakabari Shilbert Habumuremyi penalty muri Sipasi indiscutable nibyo nta gushidikanya Gilbert Habumuremyi ayikoraho kabisa umupira mukuru wayihaye ukarabye umusore Salpon Michael Katirobe arimo arahumeka umunyasamu hariya musari zamura kuka Salpon Michael reka turebe Salpon Michael wifashe mayunguyungu asubiye inyuma kocha huyu Brazil Robertinho anafurahia bao lake la Salpanga huyu ambaye anafunga bao la 15 ikiwa ni penalty yake ya pili ambayo amefunga. Tazama alionao mpira huyu defender Gilbert Habumuremyi hapa metikisa nyapo vizuri Salpon Michael ambaye ni striker kutoka Ghana. Lazima kuna watu ambao wanaendelea kutafuna aibu na kunungunika zaidi. Wageni Fabrice anaanzisha mashambulizi. Thierry anamimina ndani kule. Hili ni goli lake la pili, anafunga na kichwa. Oh, what a wonderful strike of Michael. 3 goals, 19 goals. All the 17 goals inside the box. This is the
usiruhusu ile goli mwanangu. Hakika hata mimi kwa mshangao mkubwa kijana huyu ameweza kuandika goli lake la 19 ambapo hii anavunja rekodi. Na kabisa ni mmoja wa vijana ambao wameonyesha kiwango kizuri cha kufunga magoli hapa nchini Rwanda. Halafu hii ni assist ya 4 ya Thierry. Assist ya 3 ya Thierry. Assist ya 3. Ameshafunga magoli 3 na anatoa assist ya 3. Fabrice Chebahari ya Kano subiza ku ruhande umwana w'umukongomani ahereza ari Rutanga Tanga na chenza Kano ari kwande aragiye Salpong Michael Salpong Rayon Sports bine Kirehe busa. Nam wapendo watazamaji, hali inakuwa tete kwa upande wa Kirehe katika hali ya kuishusha katika daraja la pili. Haya, huyo mchezaji machachari Salpong Michael kunako dakika ya 40 ameweza kuandika bao la 4 dakika za mwisho tu za majeruhi. Amefunga bao wakati wa dakika za majeruhi kunako dakika ya 90 kasoro hivi. Wanajaribu kulisaka, anaonyesha jinsi gani alivyofunga bao. Huyo hapo cheza mpira vizuri, chenga la kwanza la pili, alafu akaachia kombora, shuti likaenda taratibu mpaka ndani ya lango la mchezaji. Goalkeeper wa Kirehe hakuweza kupata kitu, ameshindwa kuambulia usoni beki. Mashabiki wa Rayon tubi ku ikipe ya Kirehe Football Club mugihe Jules ulimwengu akaba yujuje ibitego 19 mugihe Salpong Michael yujuje ibitego 17. Birumvikana ko bakoze akazi gakomeye. Ndabona president wa Rayon Sports nawe ari mu byishimo aho hari ahani Jules ulimwengu atsinze ibitego, abana abafana batandukanye. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.